hano muri Afrika y'Iburasirazuba. Rugaju urimo uramera neza, abantu bamaze iminsi batakumva, uri muri Repo Medical, ariko nizere ko urimo urakira umeze neza. Ndimo ndakira nta kibazo, ndi kugenda noroherwa, ibintu byose biri kujya ku murongo. Hanyuma ngushyize hano muri iki kiganiro, nkwinjiye mu kiganiro kugira ngo nawe uze gutanga ubusesenguzi bwawe. Match wayikurikiye ya APR yatsinzwe ibitego 5-0. Abantu bose byabatunguye cyane. Hanyuma nkwinjijemo tumaze kuvuga kuri squad ya Gor Mahia. Kamanza nyore kuri liste ya APR, ikibazo cya mbere n'ubundi ndi bukubaze, ndabanza nkubaze ngo hari abandi beza Taleb yari kubanzamo atari aba babanjemo? Mwizamu urabizi ko abanjemo umuzamu Silwane, hanyuma Yunus yari kumwe na Mamadou Zon, Christian kuri 3, Jean Gilbert kuri 2, hanyuma uwo bita Mane Kodiakane Michel yarari mu kibuga ca ku ruhande rumwe, hagati mu kibuga habanjemo Sekiganda na Dauda ndetse na Daora Wolf, hanyuma Jibril ataraca ku rundi ruhande, Togwi William Mer ariwe urimo urataka. Rugaju n'ubundi nayo nkubaje ikibazo cya mbere kugira ngo dusesengure ikipe neza. 11 babanje mu kibuga urabavugaho iki? Hari abandi beza ubona bashobora kuba babanje muri iki kibuga bagakora ibitandukanye n'ibyo babanjemo bakoze? Oya, iteka umupira kuwusesengura warangiye bisa n'ibyoroha. Ariko ugiye gufata Taleb abakinnyi yashyizemo nibo beza bashobokaga. Kandi ugerageje buriya no kureba muganiriye yakubwira yuko yari yakoresheje nyine imyitozo, agerageza wenda no kwiga kuri Gor Mahia, abona ubwiza bw'abakinnyi afite niba ari abatsinda gol. Yego. Iyo day rwose yarahicaye. Muri ikibazo APR ifite gikomeye ni ikibazo kimwe, si ibibazo bibiri, si bitatu, si na bine, si na bitanu, ni kimwe. Ni kimwe gusa? Ni kimwe kirimo utudetaye twinshi. Ni ikihe rero? Ari nako duhora dutuma APR imera iteka ntiyerekwa inzira na buri muntu wese, kuko yo nta nzira igira. Aguha urugero. Samiri ntari kugupangira uburyo ikipe yo mu karere yubakitse cyane. APR nitsinwa na Pyramide bazayereka inzira yuko Pyramide yubakwa. APR nitsindwa n'ikipe nka Power Dynamos bazayereka inzira yuko Power Dynamos yubakwa. APR nitsindwa n'ikipe wenda tuvuge nka Murandege bazayereka ko Murandege yubatswe. Uzi igituma APR ihora yerekwa na buri muntu wese uko ikipe yakabaye yubatswe? Already ntabwo yubatswe nyine. Ntabwo yubatswe. There is no structure. Icyo nicyo kintu cyonyine kishe APR. APR ni ikigo gishobora kuba kikorera ibindi bintu, finance. Uranayibonye yuko n'igihe habuzemo amafaranga abantu banafunzwe. Audit zirakorwa neza, amafaranga muri APR arasohoka, nabuze arashakwa. Urumva? Yego. APR abantu bane muri departement ya media team. APR irafotora amafoto meza. APR iragwa highlight za video nziza. APR irasigaye murika abantu yaguze neza ukayibona ko ari sawa. Ubwo niba ari abasore babiri two bayiva kongeraho Tony Kabanda kongeraho Haridi. Yego. APR yaguze hoteli ifite abashefu barya neza, abakinnyi baryama neza. APR ifite ikibuga cy'imyitozo. APR ntigira structure y'umupira. Nubwo yakoze ku zindi aspect yibagirwa ikiri cyo yitwa APR Football Club. Nubivuga gutyo Rugaju, abantu baraza kwibaza bavuge bati Rugaju atubona ari marakabya, ati twaba nta gute nta urwe aspect y'umupira tutarayubatse gute, kandi dufite abatoza tukagira ba team manager, abakinnyi bakaba bakora imyitozo 3 ku munsi, bisobanuye neza ku buryo n'umuturage kandi inahemba neza igatanga na prime, bisobanuye neza ku buryo n'umuturage urimo ratwumva ari bugeshi abasha kubyumva kuri level ye. Yombe byari reka tumujyane muri office ya APR arahita byumva. Iyo ugiye kuri office ya APR nta hantu na hamwe
harimo biro y'umuntu n'umwe ushobora kuganira nawe tushe tekinike y'ikipe ya APR ikigiye gukora mu gihe cy'imyaka 3, 5 ibyo yigiye mu masomo y'imyaka 3, 5 ishize na way forward. Ngo APR yakabaye ikintu cya mbere yakoze mbere y'ibintu byose ari ukwibaza ngo ese ko dufite amafaranga uko yaba ngana kose ko dufite ubuyobozi hejuru bukomeye butazatuma ikipe yacu wenda igira ibibazo bya discipline n'ibindi n'ibyo bikorwa remezo by'ibanze tutabibura. Yego. Ese ibi bintu bikorwa n'amafaranga gusa? Ese ibintu bikorwa na discours politique gusa cyangwa ibintu bigira injijuke n'abahanga muri ibyo? Iyo umwengo ufite abatoza APR mu myaka 3 ishize itorwa n'abatoza 3. Yego. Bose b'abanyamahanga. Buri mwaka APR yirukana umutoza ikaza nundi. APR abantu bahita bajumpinga ngo ikibazo yari projet, ngo ikibazo yari Darkonovic, ngo ikibazo ngo ni Taleb. Ikibazo ubwo si abatoza 3 kuko wazanye umufaransa uzana umunyamaroke uzana n'umuserbe, ni ukuvuga ngo si ikibazo cy'abatoza, ikibazo n'uburyo abatoza baza. Iyo niyo bita structure. Nango wibaza ibibazo bitari byo ukiyana ibisubizo bitari byo. Sinyeneye ko umuntu wongera kuvuga Taleb. Simbwa ko Taleb ari umutoza mwiza, oya, ariko icyagize Taleb kugera muri APR kanahageza na Thierry Froge sikaba cyaranagejeje n'uyu nguyu uri muri Elmerek. Abo bose ibazanye kuvuga ko bafite amaprofile manini ari n'abatoza y'ibitanga na CV zabo zikanganye. Siko kuri niko kuri ikibazo baza gute? Icyo kibazo rero ni ukuvuga ngo cyakabaye kikubwira ngo ngura nabi kuko ntafite abahanga mukungurira. Kuba kinyi APR maze kugura abakinnyi batari munsi nyuma gusubira mu banyamahanga. APR maze kugura abakinnyi bagere kuri 30 b'abanyamahanga mu myaka 3 cyane. Imaze gutanga amafaranga ari hejuru ya miliyoni 1.5 y'amadolari. Ubwo ni hejuru ya miliyari 2 z'amanyarwanda cyane mu bakinnyi b'abanyamahanga gusa, sindi mu banyarwanda, mu banyamahanga gusa. Byakabaye bikubwira ngo niba mu myaka 3 ushobora kugura abakinnyi 30, Savedirike buri mwaka uri kuri average abakinnyi 10 bashobora kwinjira muri equipe yawe b'abanyamahanga. Iyo usubiye ku cyo twita impuzandengo average abamaramo igihe kinini ni imyaka 2. Yego. Birasobanura ngo uhora usenya wubaka. Uzi igituma umuntu ahora asenya yubaka mu bakinnyi no mu batoza nuko nta structure ivuga ngo ninde wakaje, ninde umeze neza, yakahaguma igihe kingana iki, ese kuki nguyu tumukipinga, kuki tumurekura, kubera ko nta uvuga iryo jambo uzi cyari kuvuga inadabat, kuko nta ufata decision ahereye ku bushobozi technique ku bumenya afite. Ngo iyo umutoza aje bamuhindura chef w'iyo departement technique. Yego, niwe boss wa byose. Noneho ahinduka boss wa byose. Noneho nawe akaba afite abandi bita aba boss be, sibyo? Iyo atamitinze requirements z'aba boss be baramwirukana. Noneho ibyemezo n'amagambo yasize avuze cyangwa abantu yavuze ngo uyu n'uyu tububasireho, undi mu boss mushya uje arabivuguruza akavuga ngo oya uyu n'uyu bashoboye. Yaribeshye. Kuko yibeshye ni mubare kure tuzana abayego cyane. Nuko ko APR igira abo bita aba temporary bosses bitwa batoza bagafata decision ko nakwita aba permanent key people muri equipe cyangwa abakinnyi. Yego. Kubera desordre ihoramo yo guhindagura abatoza, ihindagura n'abakinnyi kubera ko ndi hari umuntu wo kuvuga ngo uyu mukinnyi ni mwiza in the long run tuzamukenera. Akavuga ngo turebye rekoro y'uyu mukinnyi w'umunyarwanda mu myaka 3 ishize afite ibintu byiza ari gukora muri marine, turamukeneye ntidukeneye kugura undi munyamahanga. Dufite umwana mu ntare twakurikiranye muri seze 2 ziheruka, uyu mwana akwiriye kuzamurwa akaza muri APR. Uyu mwana ni mu Mutize Kiyovu, structure yacu irahura n'iya Kiyovu cyangwa wenda n'iya Musanze n'iya Magaju, tuzamuzana muri seze 5 turamukina ntaraba miri. Dore ko APR bigenda.
iyo politike bavuze ngo dukeneye abakinnyi bato b'abanyarwanda, APR nta muntu ibaza itubwira Katirita ikabwira ngo hari abana ufite, Katirita akavuga ngo hari umwana dufite mu ntare muduhe, bagahita babwira Rwasamanzi hari umwana ufite, hari uwo mfite muduhe, barangiza bagahita bati dukemuye ikibazo turangizanyije n'amategeko ya Ferwafa. Aho tumeze neza ni mu mpapuro, ntabwo ari muri rotushe tekinike. Yego APR gahita ibaza umutoza ati ukurikije uko yabibonye turwaye he, ibyo Kwizigira yavugaga n'ibyo Rugaje avuga n'ibyo Karenzi avuga n'ibyo Kastar avuga n'ibyo Ephraim avuga, APR kabigenderaho ngo abantu bose bavuga ko turwaye umuzamu. Based on what wo mugiye kugura bakamuzana. Yego cyane uyu nguyu yatangiye gutukwa Sirwane, ni nako Pavel Nzira yatukwaga, urabyibuka cyane. Simwashoninga rero ko abazamu bitwa ngo nabaswa, ntago ikibazo ari abazamu bazanwa nande. Kuko udafite structure, baravuga ngo structure mu bintu bya mbere irinda umuntu ni ukutabaho udafite icyo bita goals ziri settled. Ngo APR iba idafite intego. Ushobora kuvuga ngo ya ngo APR bishaka kujya mu matsinda, kubivuga mu magambo siko kugira intego. Kubiharurira inzira niko kugira intego, kandi kubiharurira inzira ntabwo biharurirwa inzira nako kanya biri kuvuga ngo tugiye mu matsinda. Guharurirwa inzira y'amatsinda ni urugendo rwubaka imyaka myinshi mbere yo kujya mu matsinda. Wibuke ijambo Fiston Karera Mayere yambwiye igihe twari mu Misiri wasibomo lakini waboreshe ntibasenye ahubwo banoze ekipe nziza bafite. Dore ngo urugero kwereka ko APR igira desordre rero. Ndaguha urugero. Urayima noneho duhita tujya kuri we, duhita tujya ku gisubizo. Icyabi gisubizo. Yego APR ntiyarekuye Clement cyane, ntiyarekuye Claude cyane, ntiyarekuye Ruboneka cyane, ntiyarekuye Pierre nawe buriya ari nk'umuntu wari amazemo igihe, abo si bane. Abiyongeraga kuri Yunusu si batanu. Wenda na Kageja baramazemo imyaka 2, ntibari batandatu abanyarwanda baramazemo igihe. Yego bamwe muri abo bakoranye na Adiri bakomanze ku matsinda. Ndavuga Ruboneka, ndavuga Clement, ndavuga Yunusu na Pierre. Abo batanu bakoranye na Adiri, sibyo? Urumva ko ari abakinnyi bo mu myaka byibura 4 ishize. Abo bakinnyi bose bagiye, hasigayemo Yunusu gusa. Uzi icyo bisobanura? Bisobanura yuko APR ugiye kugaruka ugasubira mu myaka ya Adiri, ukagarura igihe cy'abalage, ukagarura igihe abo bakrema bari bakirimo, ukagarura igihe cy'abayunusu n'abandi, ahari